friend. Ada saksi lega, He's also a pastor. di saksi guru diri. He wants to buy a laptop, second-hand laptop. Used laptop. Bicara mencari bahan tanda second hand laptop paling nagaranya. Out of their earning, he bought a used laptop by 20,000. Bicara mana gemar pilih jokai nani ha, bicara jokai nani ha. Di Nigeria jani di laptop mana fiba. When he bought it, Jangan dikuham paling lama baik. there was a defect. Dikuham akan se gaji lagi umur. It seems that the seller had cheated them. Berin zaman itu jangan dok tam lemon bicara mana kamu baik baik. So they feel bad. Bicara kubur tu Mumbai. So they don't want to use that one. Bekerja bicara dok bahan itu cakap masih. So they can sell it out with a half. Bekerja bicara mana bini adha dah mau har depan dah hotel baik. With 10,000. Dikuham 2,000 orang baik. We don't have a laptop. Bicara mana kamu dia. The money also have only half. Anti tak level sesuatu yang ini ada langsung mungkin baik. What they did it, Bicara mana kamu he prayed. bicara ada sekolah baik. They said that we'll give this amount of money to the church. Ada rumah je bekan bed bisa wajib di jabatan. And we'll ask to God. Anda ini itu praktek kalau mungkin. We pray together Jangan sendiri ada sekolah baik. and give to the church. Ada isu dan baik. My friend testified that Ada milik ini sakit baik. not only one, Okon mensuruh rumah. they get 2 new laptops in that year. Bed surah bicara gongsi orang gongni laptop bicara rumah. Our God is the giver. Jadi surah bidi hopin raisa. When God blesses us, Jemaah isu tu kau beri. He places abundantly. Biji kau usi bauza saya juga beri.
बालामाव जों नायो 1 to 11. 10निफ्राय 11 सिरियावहा We see the Peters and friends who are empty-handed and fishing. जों मोननो हायो पिटार आरो बिनि लोगोफ्रा ना हमनायावहा खालि आखाइ दङमोन When Jesus told them, जेब्ला जिसुआ बिथांखौ बुंबाय throw net on that side, जे बे नोंसिनि जेखौहा नैबिथिं गारना बुंबाय they listened to Jesus. बिथांमोना जिसुखौ बुंनायखौ खोनासंबाय When they brought in net, आरो बिथांमोननि जेब्ला जेखौहा सारबाय we see that 2 boats were full. जों मोननो हायो बे नाव गंनैयाबो बुंफबबाय And नाजोंहा the boat was sinking because of the big catch. आरो बे गोबां बुथुमनो हानायनि थाखाय बे नावफ्रा गोदान जाबाय When God blesses us, जेब्ला इसोरा जोंखौ बोर होयो He blesses us plentifully. बे जिउआ गोबांथार बोर होयो We see in John chapter 6 verse 1 to 16. जोङो जन 6 बालाब 6निफ्राय 11 सिरियाव जों मोननो हायो Jesus blessed 2 fish and 5 loaves. जिसु ख्रीष्टआ ना मानै आरो फिथा थाइबाखौ जाहोनायमोन He fed 5,000 people. बेयो जों मोननो हादों बियो जिसु ख्रीष्टआ 5,000निफ्राय बांसिन मानसिफोरखौ जाहोदों After feeding 5,000 people, बे 5,000 मानसिखौ जाहोखांनायनि उनावबो the remaining was 12 baskets. जों मोननो हायो 12 खादा आरो आग्लायबावनायमोन All this shows us बे गासैबो बेखौनो फोरमायो when God blesses us, जेब्ला जोंखौ इसोरा बोर होयो He will bless us amazingly. बे जोंखौहा मिथिस'हायि बिदि जोंखौ बोरखौ He होयो keeps बेजोंनो दान होयो Dear brothers and sisters, अनजारा बिदा फंबाय बिनानावमोन it is our part. बे जोंनि दायित्व If we want a good life, जुदि जोङो मोजां जिउ खुंनो हानांगौब्ला if we want to have good family, जोंहा जुदि मोजां न'खर जानो नांगौब्ला if we want to be a good society, जोंहा जुदि मोनसे मोजां समाज थानो नांगौब्ला we have to start giving. जोङो होनो जों जागायजेननांगोन If we bless others, जुदि अब्लासो जोङो गुबुनखौ खुसि खालामनो हागोन God will really bless us. जोंखौ अब्ला बांसिन जोंखौ आशीर्बाद May God bless us. इसोर जों बयखौबो आशीर्बाद खालामथोंसै